Jardunaldi hauetan lortu nahi duguna da gazteen bitartez gizarte normalizatu eta inklusibo bat lortzea edo bilakatzea. Nola egiten dugu? 3 txokoetan banatzen gara eta lehenengo txokoan itxuen azalean jartzen gara. Gero, bigarren txokoan mugikortasun murriztua lantzen dugu, gurpildun aulkien bitartez, eta hirugarren txokoa azalpenak eta bideoak erakusteko baliogarria da. Eta gainera, han aprobetxatzen dugu desgaitasun intelektuala lantzeko. Desde el punto de vista del Ayuntamiento de Elorrio vemos muy positivo la realización de ese tipo de jornadas de sensibilización de lo que es el deporte adaptado. Desde el momento que nos comentaron el proyecto nos pareció muy interesante para que los niños y niñas de nuestro pueblo pues conozcan un poquitín la realidad de realizar el deporte adaptado. Creemos que es muy importante que los ayuntamientos y las instituciones colaboremos en este tipo de iniciativas y las promovamos y potenciamos, porque al final somos un poquitín los que estamos en el día a día con los pueblos, ¿no? Eskola publikoan ondo ezagutzen dugu inklusibo hitza, baina kirol inklusiboan ere badagoela hor, ezta? Eta ikasleak oso pozik ikusi ditut, batzuk urduri ikusten ez zutelako, eta ziurtasun pixka faltan, baina oso parte hartzaile eta nik uste dut ekintza hauek oso ondo daudela beraiek konturatzeko, beraiek 10 minutu egon dira, eta batzuk esan dute erresa da, baina beraiek konturatu behar dira hori ez dela 10 minutuko gauzia eta ordu erdiko gauzia, baizik eta bizitza osorako daukatela, ez?